Hello, ndizera ko umeze neza aho uri hose nk'uko ubibona kuri screen yawe cyangwa se kuri telefone yawe. Urabona yuko turi muri exchanger, aho hano dufite amakoyini atandukanye, ama cryptocurrency atandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko pi yacu kugeza ubu ngubu uko ihagaze ku isoko, tuyigereranye n'izindi coin ziri ku isoko. Ahangaha nafashe coin zirindwi, mpereye kuri Bitcoin ngera kuri XRP. Tugiye kugereranya izi coin uko ziri ahangaha, uko uri kuzibona ahangaha kuri screen yawe cyangwa se kuri telefone yawe, tuyigereranye na pi network, turebe uko ku isoko zihagaze kugera kuri uyu munsi. Rero nkuhaye ikaze, ndumva twatangira, ariko nanone mvuge ko niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nyaboneka reba ahangaha hasi kuri ako kantu k'umutuku handitse subscribe, ukandaho. Ntibisaba amafaranga, ntibisaba amamega, ntibisaba amayinite ahubwo ni ubuntu. Kandaho rwose karahita kaba subscribed, hanyuma uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, kandi wibuke no gukanda like niba iyi video iraba igufashije. Rero reka dutangire, turahera kuri iyi coin ya mbere, ndakeka muyibona, yitwa Bitcoin. Bitcoin yaje mu mwaka wa 2019, isohokera kuri 0.02. Mu mwaka wa 2009 abantu benshi cyangwa se bake barayimayininze. Ndabyuka muri 2015 hari umugabo wayigurishije, yari afite Bitcoin 20,000, hanyuma azigurishamo pizza. Murayibona, agurishamo pizza, bamwihera pizza aririra kuko yabonaga ko nta cyerekezo gifite. Hanyuma pizza imwe ihura na Bitcoin 20,000. Umva icyo kintu, 20,000 bya Bitcoin mu 2015, kuko icyo gihe yari iri kuri 0, ndakeka ntabwo yari yakazamutse cyane, yari kiri ahangaho hafi. Kandi urumva ko n'igihe yari imaze isohotse yari hashize imyaka myinshi, abantu barananiwe, bararambiwe, bavuga ko ari scam. Ariko aho yatangiye kuzamuka nko muri za 2018 na 2019, aribwo iya kabiri bita Ethereum, nk'uko uri kuyibona ahangaha, iya kabiri bita Ethereum nibwo yaje, niho Bitcoin yazamutse, atangira kwicuza, irazamuka igera ku 3,000. Kugeza ubu ngubu Bitcoin nk'uko muri kubibona igeze ku 117,780. Urabona ko bise bihinduka nk'uko niko isoko riba rimeze rya cryptocurrency. Aya ngaya ararenga miliyoni 150 z'amanyarwanda, miliyoni 150 z'amanyarwanda. Ibaze iyo yihangana akageza ubu ngubu akaba yaragifite Bitcoin zingana gutya 20,000. Ndakeka ko na Bill Gates cyakora yabamuyingayinga, kuko abahangaha bafitemo amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi y'amadolari. Iyo ni Bitcoin. Iyi Ethereum abantu benshi ntabwo bayizi, yisora n'abantu benshi ntabwo bayizi. Gusa ikintu cyatuzanye uyu munsi ni pi network. Pi network byihagaze gute? Turabona ko iri soko kugeza aka kanya rihagaze nabi cyane, kuko urabona ko usibye iyi ngiyi iyi Spark niyo ubona ko itari mu mutuku, ariko izindi coin zose nabashije kuba nabagezaho ziri mu mutuku. Ese ni ukubera iki pi network yacu
itazamuka ngo igire agaciro. Reka tuyinjiremo turebe, umenye ido n'ido akantu ku kandi, ushyire amakenga. Twagiye. Ariko wibuke yuko iyo uje hano mu ishakiro hano hejuru, mu matangazo baba bari kunyuzamo, uhita ubona mu ishakiro bavuga ngo Pike ariyo koyini iri gushakishwa cyane ku ma exchange. Bivuze ko abantu nka kuri ujya kuri YouTube ukandikamo wenda ngo how to make money online, YouTube iyo igiye gukora igenzura ikareba ni iki cyashakishijwe muri iki cyumweru, ni ikihe kintu cyashakishijwe muri uku kwezi. Rero na Pi Network bavuga yuko nk'uko uri kubibona ko ariyo mu ishakiro niyo iri kwiganza cyane. Ako kantu kiteho, reka twinjiremo turebe sasa. Rero ndayikandaho, ubu tugiye kwisesengura akantu ku kandi. Niba ukigeze aka kanya turi kumwe, ibuka ukanda like. Rihangana, urabona ko aka kanya Pi yacu iri ku madolari 0.44 ntigaragara, ariko biragaragara hano hasi ko mu kanya iraza kuza kuzamuka ikagera kuri 0.46. ni uko nguko isoko riba rimeze. Ariko iyo uje ukareba ahangaha, turibanda kuri aka gakona k'ahangaha, urabona ahantu nshyize ako gafureshi, urabona ko hari handitse amadolari 3. Urabona ko handitse amadolari 3. Ayo madolari 3 asobanuye iki? Asobanuye iki aya madolari 3? Mwibutse gukanda na subscribe niba tutigeze aka kanya turi kumwe. Aya madolari 3 rero urabona ko hano hasi ahangaha bitangira biri mu mutuku. Urabona ako gakoni, urabona ko hari udukoni tubiri, agakoni karekare gasa navugira ibara kari icyatsi. Okay, umbwire muri comment uko rimeze. Urabona ko hari n'ibara ry'umutuku. Urabona ko iri bara ry'icyatsi icyo risimboliza, icyo risobanura, bivuga yuko Pi mu minsi mike irazamuka ikagera ku madolari 3. Ndakeka uri kubibona neza. Uri kubibona neza ko ni ibintu bigaragara, si ibintu guhimba, ni ibintu biri kukwereka muri screen yawe. Pike igiye kuzamuka ikagera ku madolari 3 ivuye kuri 0.46 aka kanya. Ndakeka uri kubibona ahangaha ko ari 0.46 mu kanya irabigezeho. Hano bakatwereka ko impuzandengo yo kugabanuka ari 0.05 by'idolari. Ese ubundi wari uzi impamvu koyini igira agaciro gakeya ku isoko? Kanda subscribe, muri video y'ubutaha niyo tuzakurikizaho tumenye impamvu Pi Network yacu itazamuka nk'iyi ngiyi Bitcoin twarebaga ahangaha, cyangwa se nk'iyi Ethereum, cyangwa se nk'iyi Solana, cyangwa nk'iyi Solana, cyangwa se izamuke nk'iyi XRP. Ibyo byose muri video itaha nibyo